Ariko muje ukuri dufite amahirwe akomeye kuba twisanze mu nzu yawe ushimwe cyane. Rero tugeze mu mwanya wo kuganira ijambo ryawe, reka turivuge kuko wariduhaye kandi n'abaryumva nabo baryumve kuko barihawe. Utugiriye neza, uturemere amateraniro y'umugisha uko yakomeje kutubera meza n'ubundi akomeza tubere meza. Ni mu izina rya Yesu Kristo tubisenze, amen. Amen. Haleluya. Amen. Noneho ubushitsi buragoye. Kuwa mgeni kama inasumbua kidogo. Biza bituma wifata utari kwifata. Inafanya uende polepole na usingeenda polepole. Ubushitsi bugira nk'umuco wako. Kuwa mgeni ni kama ina tabia yake. N'ahantu umenyereye bisanzwe, hata na mahali ambapo unazoea kawaida, uzugerageza gukurikiza byibura ya mabwiriza y'ubushitsi. Unajaribu kufuatilia hiyo desturi za mgeni. Ukabanza ukicara ugatuza. Unaketi kwanza unatulia. Wari kwiruka wenda nk'abandi. Na ungekimbia kama wengine. Burya uyu mubiri wacu, vile mwili wetu huu, uzutubwira ibintu byinshi kandi bimwe z'ibinyoma. Inatufahamisha mambo mengi na tena moja ni ya uongo. Ugaba utekeza ati se ndirukanka uyu mwanya. Unakaa ukifikiria nitakimbia kwa wakati huu. Bataranani yegereza. Ubu tabwo ari ubuyayo. Na bado mimi kunikaribisha hii sitaonekana ya kwamba mimi nimepoteza akili. Noneho ukabura ukubifatanye n'ukifata. Unakosa jinsi gani utajipanga, unajichukulia hivyo. Nibagiye kukubaza iminota wampaye. Nimesahau kukuuliza dakika ambazo umenipea. Kugira ngo nze kubahiriza gahunda sinici. Ili nikuje kutumika na wakati wangu vizuri. Bwana asifiwe. Asifiwe sana. Nishimiye kuba hano muri uru rusengero. Nafurahia kuwa hapa kanisani hii. Ni torero ry'inshuti. Ni kanisa rafiki. Muzukuri ndashimira Imana aho mugeze. Kwa hakika nashukuru Mungu mahali munafika. Ni umugisha ukomeye. Ni baraka tele. Imana ibaho umugisha. Mungu awabariki. Uhereye ku mushumba mukuru, kuanzia kwa askofu, n'abapasteri bakorana, hata na viongozi wengine wachungaji ambao wanafanya na yeye, inzego z'ikanisa, na wengine uongozi wa kanisa wote. N'abakristo mwese Imana ibaho umugisha. Nanyi washirika nyote Mungu awabariki. Ndabizi ko hari urugendo rukomeye kugira ngo mugera aha mugeze. Nafahamu ya kwamba ni safari ndefu ili mufike hapa ambapo mmefikia. Imana ishimwe ihabagejeje. Mungu asifiwe ambaye amefikisha nafasi hii. Ikindi kandi, jambo lingine, twaje mu rugendo rusanzwe. Tumekuja kwa safari ya kawaida. Twabivuze mu gitondo. Tumeyasema asubuhi. Ntabwo twatanya wenda ivuga butumwa. Tu kupanga injili. Usibye ko nubundi turabavuga butumwa. Sipokuwa tu vile sisi ni wainjilisti. Kandi niyo mirimo duhoramo ya buri munsi. Na hiyo ndiyo kazi ambayo tunafanya kila siku. Ni nk'ari ko kazi tugira. Ni kama ni kazi ambayo tunayo. Rero tuganiriye n'umushumba. Kwa hivyo wakati tumeongea na kiongozi, kubera mu byukuri numpasteri wanyu ariko naje numpasteri wanje. Kwa hakika ni mchungaji wenu, hata na mimi ni mchungaji wangu. Akaba ni inshuti yanje. Pili ni rafiki yangu. Naramwandikiye bisanzwe. Nimemwandikia kawaida. Ndamubwira ati mfite urugendo rwo kuzi Nairobi. Nikamfahamisha kwamba na safari ya kuja huko Nairobi. Wamfashe rutunguranye. Imenishika kigafla. Tariko za sengera aho ngaho iwanyu mbasura. Lakini nitashiriki hapo kwenu ni wasalimie. Ariko ntabwo nandikamo hepfo ndandika ngo ntabwo naje mwivuga butumwa. Nikaandika chini nikasema sija kuja kwa injili. Gusa ndumva nzateranira. Nikasema nitahudhuria tu peke yake hapo kwako. Bwana asifiwe. Amen. Iyo naje muri gahunda bene zizanje bwite numva ngomba guteranira hano muri Rock Assembly. Ikiwa nimekuja kwa programu zangu tu, najihisi ya kwamba lazima nihudhurie hapa kwa kanisa hili letu. Bwana asifiwe. Asifiwe sana. Nishimiye hano hari inshuti nyinshi arabavandimwe. Nimefurahia hapa kuna ndugu wengi, marafiki.
Imana ishimwe ko twongeye kubonana. Mungu asifiwe ya kwamba tumeonana tena. Ndakoresha umwanya mukeya cyane. Nitatumia nafasi kidogo. Cyangwa se umwanya muto. Ama wakati kidogo. Ndumva nkeneye ko tuza kwinjira mu gitaramo. Najisi ya kwamba tutakuja kuingia kwa ibada ya pili. Kugira ngo tuzaze umwanya musaruro dufite. Ili kabisa tupate kupata faida nyingi kwa ibada. Kubwiriza ndasubira mu cicaro. Nikimaliza kuhubiri nitarudi mahali nilikuwa naketi. Umuyobozi wacu naza kuduha umwanya no gutarama. Sasa kiongozi wetu akija kutupea nafasi sasa ya kuendelea kuhudumia. No twinjire mu gitaramo dutarama. Baadaye sasa tutaingia kwa ibada ya kuhudumia mahitaji. Bwana asifiwe. Amen. Reka dusome ijambo ry'Imana. Tusome neno la Mungu. Ni mu gitabo cy'Abagalatia. Kitabu ya Wagalatia. Ni ibice 5. Sura ni 5. Umurongo wa 16. Sura ya 16. Hanyuma turageza kuri 23. Tutafikisha kwa mstari wa 23. Haravuga ngo ndavuga nti muyobogwe n'umwuka kuko aribwo mutazakora ibyo kamere irarikira. Kuko kamere irarikira ibyo umwuka yanga, kandi umwuka yifuza ibyo kamere yanga kuko ibyo bihabanya. Nico gituma ibyo mushaka gukora atari byo mukora, ariko niba muyobogwa n'umwuka timuba mugitwagwa n'amategeko. Dore imirimo ya kamere iragaragara ni gusambana, gukora ibiteye isoni n'iby'isoni nke, no gusenga ibishushanyo, no kuroga, no kwangana, no gutongana, n'ishari, n'umujinya, n'amahane, no kwitandukanya, no kwirema ibice, no kugomanwa, no gutsinda, n'ibiganiro bibi n'ibindi bisa bityo. Ndababwira ukuri, ndababwira hakiri kare kuko nababwiye kera yuko abakora ibisa bityo batazaragwa ubwami bw'Imana. 22 akavuga ngo ariko rero imbuto z'umwuka ni urukundo n'ibyishimo n'amahoro no kwihangana no kugira neza n'ingeso nziza no gukiranuka no kugwa neza no kwirinda ibimeze bityo tamategeko abihana. Amen. Amen. Tugize ngo tuganire ijambo ry'Imana. Tunataka kuongea neno la Mungu kubijanye no kuyobogwa n'umwuka. Neno ambalo nasema kuongozwa na Roho. Kandi hagati aho ndabiyegereje mu ijambo ry'Imana. Tena na wakaribisha katika neno la Mungu kugira ngo tubane ili tuwe pamoja. Nono nibajije ibibazo ubwo nari nicaye hariya. Sasa nimejiswali maswali wakati nilikuwa naketi hapo. Nasanze ari byiza rimwe kwicara nono ugategera abandi byo baba bavuga. Nimekuta kuketi hata unasikiliza wengine mambo ambayo wanaongea. Nabaha batambukana uko baba babyinira Imana. Na ambao wanaendelea kuhudumia. N'abasengukana uko bari gusenga. Na ambao wanaomba. Kuko hari amasomo uzukuramo. Kwa sababu kuna masomo ambayo yanaondoa ndani. Noneho nibajije. Kwa hivyo nikajiswali. Ukuntu duhora mu masengesha dashira. Jinsi gani tunakaa kwa maombi ambayo haiishi. Ukuntu duhora mu huduma idashira. Jinsi gani tunakaa kwa huduma ambayo haziishi. Kuko ahangaha. Kwa sababu hapa. Ubu turi mu masengesho. Hapa tuko kwa maombi. Ni kima n'umuntu wagiye mu butaji. Ni kama vile mtu ambaye ameenda mlimani kuomba. Nuwagiye nkaza Masaina ngira ngo hano. Kama ambaye ameenda Masaina huko. Iyo twaje guterana. Tukija kuhudhuria. Tuba twaje gusenga. Tumekuja kuomba. Tuba turi mu gitaramo. Tuko kwa ibada. Ariko nibajije. Lakini nimejiswali. Duhora muri ayo masengesho umwaka ugashira. Jinsi gani tunakaa kwa maombi hayo na mwaka inaisha. Imyaka 2 igashira. Miaka 2 inaisha. Imyaka 10 igashira. Miaka 10 inaisha. Ariko ntitwuzura imbaraga. Lakini hatujanze nguvu. Ndibaza gusa nukuberiye. Nikajiuliza ni sababu gani? Haleluya. Amen. Tukaba mwitorero. Tunakaa kwa kanisa. Tukaba kugicaniro. Tunakaa kwa madhabahu. Aha ni kugicaniro. Hapa ni kwa madhabahu. Kandi kugicaniro. Tena kwa madhabahu. Bwana asifiwe. Asifiwe.
Biblia izivuga mu gitabo cy'Abalewi. Kuna mahali Biblia inasema kitabu ya Walewi. Umuriro w'Imana tukazime kugicana. Nasema ya kwamba moto wa Bwana usizimike kwa madhabahu. Bwana sifiwe. Amen. Nukuvuga ngo hari igicaniro. Nasema ya kwamba mahali kuna madhabahu. Haba hari n'umuriro w'Imana. Pia kuna moto wa Mungu. Haba hari n'imbaraga z'Imana. Pia kuna nguvu za Mungu. Haba hari no gusabana kw'Imana. Pia kuna mawasiliano na Mungu na watu. Connection y'ijuru. Pia kuna mawasiliano ya mbinguni. No nibaza ukuntu tuba muri connection y'ijuru. Sasa nikajiuliza jinsi gani tunakaa kwa mawasiliano ya mbinguni. Lakini najiuliza sababu gani ambayo inasababisha tusijazwe nguvu. Ahubwo tugakomeza kuba mu ntegeke. Bali tunaendelea kuwa kwa udhaifu. Integeke zikarushirizaho kwiyongera. Udhaifu inaendelea kuwa nyingi sana. Ico ni kibazo nawe ugomba kwibaza. Hiyo ni swali lazima nawe ujiulize. Haleluya. Amen. Niba twarakijijwe, kiwa tumeokoka, tukamenya Imana by'ukuri, tukamfahamu Mungu kwa uhakika, tukakira Kristo nk'umwami n'umukiza, tukampokea Kristo kama mfalme na mwokozi wetu, hari imbaraga zigomba guhindura ubuzima bwacu. Kuna nguvu ambazo zinaweza kubadilisha maisha yetu. Hari imitekerereze misha tugomba kugira. Kuna fikra mpya ambazo tunataka tuwe nazo. Kwa bari muri Kristo Yesu. Kwa sababu Biblia inasema ambao wanakaa kwa Kristo Yesu. Uyu muntu ari muri Kristo Yesu. Mtu akiwa kwa Kristo Yesu, ngo bari icyaremwe gisha. Yeye anakuwa kiumbe kipya. Ivyakera bibabishize. Mambo ya kitambo yamekwisha. Niba uri muri Kristo Yesu, ikiwa kwa Kristo Yesu, ariko kabutarahindutse, na bado hujageuka, turakizwa, wewe hujaokoka. Indikatere ya mbere cyangwa se ikimenyetso ca mbere, ishara ya kwanza kigaragaza ko wamenye Kristo, ambayo inatuonesha kwamba umefahamu Kristo, uzuhinduka icyaremwe gisha, wewe unageuka kiumbe kipya, uzuvugurugwa, wewe unageuzwa, undi muntu musha, unakuwa mtu mwingine mpya, sio huyo wa mbeleni. Kristo aho yageze, kwa sababu mahali Kristo amefika, ubuzima buzabuhinduka, maisha yanageuka. Duweze Imana icyubahiro, tumpe Mungu utukufu. Haleluya, haleluya. Yesu muri Yohana ibice 16 n'umurongo wa 7, katika kitabu ya Yohana sura 16 mstari wa 7, yabwiye abigishwa, amefahamisha mitume, arababwira ngo muzukuri, akawaambia kwa hakika nitabavamo, nisipojiondoa ndani mwenu, niende, ntabwo muzabona umufasha, hamtaona msaidizi, kandi byiza tena mzuri, uko jewe nabakugwamo, ni vile niondoke ndani mwenu, nikiondoka ndani mwenu, mimi nitatuma msaidizi, kandi uwo mufasha, tena msaidizi, uwo ni uzabana namwe umunsi ku, huyo ndiye atakaa nanyi kila siku, uzabashoboza byose, ndiye atawezesha mambo yote, uzatuma mwemeza bisi by'icyaha, ndiye atasababisha mukubalishe watu wa ulimwengu dhambi zao. Twagize ngo tuganire bijanye n'umwuka wera, tunataka kuongea neno ambalo linaelekeana na Roho Mtakatifu. Umwuka w'Imana nk'umufasha, Roho Mtakatifu kama msaidizi, cyangwa se akamaro k'umwuka wera, ama faida ya Roho Mtakatifu. Kandi turangiza na tukitamatisha, turaza no gusengera icifuzo kijanye kugira ngo twuzure umwuka wera, tutaombea na hitaji hilo ili tujazwe nguvu za Roho Mtakatifu. Haleluya, amen. Kuko umwuka wera uracyasengegwa, kwa sababu Roho Mtakatifu ingali naombewa kugeza n'uyu munsi, kufika kwa leo. Abantu bazavuga ngo umwuka wera ngo waramanutse rimwe na rizima, watu wanasema kwamba Roho Mtakatifu ameteremuka mara moja, bagira mbese imyizerere itandukanye, watu wanakana imani tofauti. Ariko iyo usomye ngira ngo ni byakozwe n'intumwa 4, lakini ukisoma nafikiri ni Matendo ya Mitume 4 za 31 guteni batari 21 aho ngaho, kama 33 ama 20 na hazahavuga, inasema umunsi Petero na Yohana, siku Petero na Yohana ngo bahagurusa ikirema, walisimamisha kiwete hiyo, cyahoraga gisabiriza hariya ku rusengero, baya alikuwa anaomba hapo kwa kanisa, kwirembo ry'urusengero ryitwa Giza, kwa mlango wa kanisa ambayo inasemekana nzuri. Noneho bamaze kugihagurusa, walipomsimamisha ngo babashana mu nzu y'imbohe, wakampeleka kwa nyumba ya gereza, babashana mu rubanza, wakawapeleka kwa hukumu. ngo bashitse barisigura, walipofika huko wakajitetea, umwuka w'Imana wari ubariho, kwa sababu ya Roho Mtakatifu ulikuwa juu yao, babasha gutinyuka kubafunga, hawakuwa na ujasiri ya kuwaheza mu nzu y'imbohe, wakawaweka huko. Biblia ngo ikavuga, Biblia inasema ngo bamaze kugaruka, waliporejea, kuko inzindi
izindi ntumwa zari zifite ubwoba cyane kwa sababu mitume wengine walikuwa na oga, zaga zakunda tibazova mu maboko y'ababafasha, walikuwa na oga ya watu ambao wamewashika ili hawatawaachilia. bababaza amakuru ngo steps abagendeke, Wakauliza habari imeendeka vipi, bababwira amakuru, wakawafahamisha habari. bamaze kubabwira amakuru, Walipomaliza kuwafahamisha habari, uwo mwanya ngo bakora inama, na wakati huo wakafanya mkutano, natwe dusabe Imana, wakasema nasi twende tumuombe Mungu atupe Roho Mtakatifu ngo tubashe kuzura ubushizi ili tujaze, tuwe na ujasiri, tuwe na ujasiri nasi kama wa ndugu zetu wamekuwa na ujasiri. Walipounganisha roho zao, Roho Mtakatifu wa Mungu akateremka. Bwana asifiwe. Asifiwe. Kwa ndatekereza turaza gusenga Imana, nafikiri tutakuja kuomba Mungu, kandi umwuka w'Imana agomba kumanuka, tena Roho Mtakatifu lazima ateremke akora mu buzima bwawe na afanye kazi yote ndani ya maisha wewe, yako, wabashe kubahanga wewe ambaye umehudhuria ibada hii. Bwana asifiwe. Biblia izivuga ko, Biblia inasema ya kwamba ubundi umuntu agizwe n'ibice bitatu, mtu anakaa kwa ni kama vipande tatu hivyo. Mbese hari igice c'ubugingo, ni kusema pati ya kwanza ni nafsi, hari umubiri, kuna mwili, hariho n'umwuka, kuna roho pia. Noneho baadaye ubu bugingo, nafsi hii nibwo bubamwo ubwenge, ndiyo inakaa ndani hekima, amarangamutima, hiyo hekima zote, bubamwo ubushake, inakaa ndani mapenzi, bubamwo n'ivyifuzo, hata si vyifuzo ni kiasi, tamaa. Ego. Noneho iyo tugeze mu mubiri nawo, na tukifika kwa mwili, uyu mubiri n'ubundi nawo, na mwili huu ninkawa arimo, ninkayo kamere, ni kama ndiyo mwili, ubundi hakabaho n'umwuka, baadaye kuna kaa na roho. Bwana asifiwe. Asifiwe. Ariko ibi bintu zombi, kamere n'umwuka, lakini mambo haya mawili, mwili na roho, bizabigwanira muri kamere, bizabigwanira mu bugingo, zinapigania ndani ya nafsi. Ubugingo nibwo bwa bugingo Imana yahumekeye muri Adamu. Nafsi ni hiyo ambayo Mungu ameweka kwa Adamu, akawa na uhai, agira ishusho nk'iy'Imana, akawa na sura kama ya Mungu, atekereza nk'Imana, akafikiria kama Mungu, yareba ibintu agakora analize nk'Imana, akitizama vitu anafikiria kama Mungu, agakora nk'Imana, anafanya kama Mungu, mbese afite ishusho y'Imana, sema kwamba ako na sura ya Mungu. Noneho uko ibintu bimeze, vile mambo yako, muri hangano mabuke nko muri batatu, muze hano, mkuje hapa, pandeni hapa jukwani. Ndikisha mpaye ntanga n'ingero, mimi nafundisha nikitoa mfano, kandi ukera ndi kumusozo singitinzi, ni nakaribia kutamatisha. Noneho dufate ubu ni ubugingo, sema kwamba hii ni nafsi, dufate uyu ni umwuka, na huyu ni roho, uyu ni wenda ari wo kamere, na huyu ndiye mwili. Ni ukuvuga ngo ubugingo, usema kwamba nafsi huyu nibwo buza bucumura, ndiyo inafanya dhambi, nibwo buza bukora icyaha, ndiyo inafanya dhambi, nibwo buza bwifuza, ndiyo inatamaa, niyo hakorerwa, nibwo ruganda, ndiyo industry rukorerwamo ibibi zose, ambayo inafanyika maovu yote, bikabona kuja hanze, na inatoka nje. nibwo ruganda, ndiyo tena factory rukorerwamo ibyiza byose, ambayo inafanywa ndani mazuri yote, nayo yanaenda nje. Ariko se uru ruganda, sasa hii factory, ibi bibi rukorerwamo, maovu haya ambayo yanafanyika ndani, bituruka hehe? Inatoka wapi? Bituruka muri kamere, inatoka kwa mwili. Ibi byiza bituruka he? Mazuri haya yanatoka wapi? Bituruka mu mwuka, yanatoka kwa roho. Bwana asifiwe. Asifiwe. None uko bimeze, baadaye sasa jinsi yalivyo, uyu mwuka, roho huyu ndio twasomya mu Galatia, hiyo tumesoma hapo kwa Galatia. Paulo anavuga ngo ndababwira ngo, Paulo akasema nitawafahamisha, ijambo rya imperatif, ametumikisha gutegeka, neno ya kuamuru, ndababwira ngo uko bimeze, amewambia jinsi yako, ntabwo ari ukumvikana, si kuelewana, ntabwo ari imishikirano, si mambo ya majadiliano, ntabwo ngo nibishoboka, si kusema kwamba ikiwezekana. ndababwira ngo, nawaambia kwamba uyobogwe n'umwuka, muongozwe na Roho Mtakatifu. Bwana asifiwe. Asifiwe. Nikawa yalimabwira buno bugingo, ndiye alikuwa anafahamisha nafsi huyu, wewe wa bugingo, wewe nafsi, ndakubwira ngo uyobogwe n'uyu mugabo, nakwambia kwamba ongozwa na huyu, tuyobogwe n'uyu nguyu, usiongozwe na mwili. Iyo rero kame, iyo twe ibi zombi bihora bihabanye, mambo haya yote ni kama yanaenda sanga zakunda ubugingo, kubali sipokubali, aba bagabo bombi, hao wawili
hari umugabo umwe muri aba bombi bugomba kuba butunze muri we. Kuna mzee mmoja ambaye anaishi kwa ajili ya maisha hayo. Ubugingo butagengwa na kamere. Kusema kwamba nafsi kama iongozwe na mwili, babugengwa n'umwuka. Inaongozwa na roho. Igihe ubugingo buyobwe n'umwuka, wakati nafsi inaongozwa na roho, kamere izihungira ku mwili inakimbilia mbali, ariko tizihunga burundu, lakini haikimbia kabisa. Inatoa nyayo, inasimama kando. Umwuka w'Imana akomeza kuzura vile Roho Mtakatifu akijaza hapa, igakomeza ikaja kuri, mwili unaendelea kusonga mbali. Bwana asifiwe. Asifiwe. Paulo rero arabivuga ngo, Paulo sasa akasema ya kwamba muyobogwe n'umwuka, ongozeni na Roho Mtakatifu, timuyobogwe na kamere, msiongozwe na mwili. Musubire hali hasi, murakoze cyane. Murudie huko chini, mbarikiwe sana. Uru rugero mfano hii nagise ngoze kurubwirizaho mwagumvishe neza. Nimetaka nihubirie mkiwa mmeisikiliza vizuri. Naona uyu mwuka, roho hii ni uzuza mu bugingo, ndio inakuja kwa nafsi, kandi iyo yageze mu bugingo na ikifika kwa nafsi, ni waje Paulo azavuga ngo dufite gutekereza kwa Kristo. Ni hapo Paulo amesema kwamba tunafikira kama za Kristo, tunatekereza kama Kristo, tunafikiria kama Kristo, tunavuga kama Kristo, tunasema kama Kristo, tunagenda kama Kristo, tunatembea kama Kristo, tukishara kama Kristo, tunaketi kama Kristo, tugabuka kama Kristo, tunainuka kama Kristo. Abakristo bagira ingendo zao, Wakristo wana mwenendo wao, Abakristo bagira imyisharire yao, Wakristo wana Abakristo bagira imivugire yao, Wakristo wana masemo yao. Si haendi hivi kibida nataka, haendi pamoja na yote, haketi pamoja na hiyo anakuja yote. Bwana asifiwe. Asifiwe sana. Iyo mwuka yaje, ikiwa wakati roho akikuja akabata ubwo bugingo bwawe, naendelee kukuongoza maisha yako, akakwigisha ibintu byose, yeye anakufunza mambo yote, akakwigisha ibintu byose, anakufunza mambo yote. Hari ibintu byinshi aza kubuza, kuna mambo mengi ambayo anakukataza. Buriya vile hari ibintu bimwe wenda nawe wagiye ubibona, kuna mambo mamoja labda nawe umeyaona. Mimi wakati nimeokoka, ibintu bimwe narizi uko tarisha, kuna mambo mamoja nilikuwa nafahamu ya kwamba si dhambi. Ndeka tanga ubuhamya gatoya, acha nitoe ushuhuda kidogo. Nigeze kuba umusinzi cyane, nimewahi kuwa mlevi sana, noneho mwinzoga ziremereye, baadaye nikakunya pombe hizo nzito. Utu twa Primus jewe nari nakadanzima kumva ari nk'amazi. Utu hizi pombe za kama Primus hizo ni kama maji. Sinakadanzifata nk'inzoga. Yeye hakuwa anachukulia kama pombe. Nakazanywa utunyanga tujya bita sex. Yeye alikuwa anakunywa hiyo. Noneho ico twabaga za Uvira. Nilikuwa naishi Uvira. Noneho igihe kimwe kuko twara abanyeshuri, kwa sababu wakati mmoja tulikuwa wanafunzi, twasonza tukaja kwimera imimera. Wakati tulikuwa tunatamatisha, nashika mumeri wo kumva kwa nikawa mpaye bwana nkigiko. Wakati nafika huko kwa mmera nasikia ni kama maji. Muti munane umunsi nkizwa, wakati nimeokoka ndavuga atari ko nubwo nakijijwe, nikasema hata kama nimeokoka ariko naresa kanyanga, nimeacha hiyo sensa, lakini umumera ni igikoma wose nzowureka, lakini merani kama uje hata wahi kuiacha. Ndakomeza mba kuukoraho kandi nkijishwe. Akaendelea kuigusia na tena alikuwa anaokoka. Twakada tushikamo kwera ukuntu wamenyera inzoga zikomeye. Tulikuwa tunaifikia ndani kwa sababu tulikuwa tunazoea pombe nzito. No akabiyo turisha mandazi. Hata tunakulia mandazi. Kubera twara abanyeshuri dufite nibazo z'ubuzima. Kwa sababu walikuwa ni wanafunzi, walikuwa na shida za maisha. Nikibuyi kusampaye n'imera. Lakini wanazikia ni kama bui uji ambaye nakunywa. Wabaga kurangamyeho vyibura. Mera ambayo nilikuwa nasikia ni kama ni kani. Bagenda bagafata ibihuru by'urumogi mbese. Ni hiyo walikuwa wanaenda wanachukua hiyo majani ya bakazogesha inkono yabyo bashiramo umumera. Na wanaosha na hiyo chungu ambayo bose bikavanga wamwa gukabona kumva kagapuri. Sasa wanachanganya mambo yote, sasa ukitumia unasikia. Na usanzwe ngurasembuye byari ibuyi kuri je. Lakini ilikuwa ni bui kwake. Noneho nkomeza kuumwa. Baadaye nikaendelea kutumia. Nani kumunsi umwe nagiye ahantu mvuye Uvira nja mu Minembwe. Nakumbuka siku moja nilikuwa natoka Uvira nikienda Minembwe. Ngeza ahantu ngo ni Gakenke. Kati nimefika mahali Gakenke, ingumuma nikasikia kiu kabisa. No shika aho hantu ndababaza ate mumpereze kumaza, ariko mashike. Wakati nimefika hapo nikawaamboka kwamba mazoga bazamenye ibintu. Unajua kunywa pombe wanafahamu mambo. Kuja shetani azayerekwa. Shetani naye anafunuliwa. Mtu sasa yerekwa mu mwuga bamo. Mtu yote anafunuliwa kwa kazi ambayo amefanya. Nashe narashite gusandeba abantu baba hakitakita guki. Nami nimefika tu nikaona watu ambao wanapita pita hapo. Ahantu aragahiye. Nikasema hapa lazima kuwe pombe.
Negerewa nyirinzu ndamubaza ati bimeze gute. Nikakaribia mwenye nyumba hapo mwenyewe nikamwambia hapa ni vipi? Ngo nawe mera hiyo. Ndapfuye ahubwo ntabara. Nikasema kabisa natumia. Kandi jewe ntiyambwira ngo mwishure arampereza gusa. Akundi nyine kwiwacha abatoza bitakubasha. Mimi sijalipa, mimi amenipea tu nitumie nikunywe tu. Noneho kandi ndagenda numva sinasinda pe. Tena nikaenda sijalewa. Hapo numva ndahembutse. Lakini nikasikia narudishiwa nguvu. Umunsi umwe mpaye senga. Sasa siku moja wakati nilikuwa naomba. Uyu muka twatuganira. Roho hii ambayo tunaongelea. Bwana asifiwe. Asifiwe. Anemeza yuko akanikubalisha ya kwamba kwiri ikibi lazima nijilinde maovu yote ndetse n'igisa naco hata na jambo lote ambalo linafanana na maovu. Bwana asifiwe. Asifiwe. Ikibi n'igisa naco jambo lote la uovu ambalo linafanana na uovu. Igisa n'ikibi jambo ambalo linafanana na uovu ni cha kindi ni hiyo ushobora gukora nubwo utemera ko ari kibi. Unaweza kufanya hata kama hukubali ya kwamba ni uovu. Kikagira abantu kibangamira. Lakini inasumbua wengine. Kikagira abantu kibangamira. Lakini inasumbua wengine. Sio kintu zokireki. Jambo hilo uliache. Bwana asifiwe. Asifiwe. Nagize ngo tuganire bukeya. Nataka tuongee kidogo. Kandi turi kumusozo. Tena tukitamatisha. Biblia yatubwiye ngo tuyobogwe n'umwuka. Biblia imesema tuongozwe na Roho. Ngo kuko ngo umwuka. Kwa sababu Roho izumuka kunda. Mambo ambayo Roho anapenda. Nivyo kamere yanga. Ni hayo ambayo mwili nakataa. Sasa izumuka yanga. Kusema kwamba mambo ambayo Roho hataki. Nivyo kamere irariki. Ndiyo mwili inataka. Nivyo kamere ikunda. Na mambo ambayo mwili inataka. Muka na wangu nivyo yanga. Na Roho Mtakatifu naye hataki. Na abantu bahabanye bo. Kusema kwamba watu hao wawili hawaambatani. Bahora mu rugamba rudashira. Tena wanakuwa kwa vita ambayo haiishi. Ndio hano hefo. Hapa chini aravango reka mbereke. Akasema wacha niwaoneshe. Reka mbereke urugero. Wacha niwaoneshe mfano. Mbereke aba bagabo bo. Niwaoneshe wazee hawa wawili. Cyangwa se ibi biti zombi. Ama miti hii mbili. Ni ibiti vyera imbuto. Ni miti ambayo ina matunda. Kandi igiti cyera imbuto zacu. Na tena mtu anazaa matunda yake. Aravuga ngo kizabereka. Akasema ambaye itawaonesha. Huyu muntu ayobogwa na kamere. Ya kwamba mtu huyu anaongozwa na mwili. Ngiki. Ni hii. Ninde mtu mfasha gusoma mwene data ruboneka. Ndugu evangelist ruboneka tusaidie. Bwana asifiwe. Hera ku 19 gatanu no ku 19 Abagalatiya. Abagalatiya gatanu no ku 19. Ahangagiye gusoma hapa ambapo anaenda kusoma. Yaravuze ngo amesema aba bantu bombi ndagombere kuko bameze. Watu na kuonesha jinsi wanafanana. Imbuto zabo. Matunda yao. Aho muzabamenyera. Mahali mutawajulia. Ntabwo vyihishe. Haijifichi. Kandi aho ngaho. Na tena hapo. Niho uzigaragariza. Ni hapo utaonekana. No twebwe ikibazo tugira. Lakini sasa sisi shida ambayo tunayo. Tugira ibyaha bimwe. Tuna dhambi moja. Twigishe tuziza. Ambazo tumesongesha kando. Ibindi zengine twumva yuko ari ibyaha vyejeje. Tunafikiria kwamba ni dhambi takatifu. No wenda bavanga umuntu n'umurozi. Wakisema mtu ni mchawi akaba nk'umuntu ruhebwa mu bantu. Sasa wanasema ni mtu ambaye kabisa huyu ambaye watu hata waamini tena. Ariko bavanga umuntu aragambana cyangwa se akora agira magamba aravuga. Lakini wakisema mtu anatetana sana naongea mambo marefu. Tukavuga kiriya byo ni bisanzwe. Tunasema hayo ni ya kawaida. Tukabihereza intebe. Hata tunayapea kiti. Ariko reka kandi byose birangana. Lakini acha tusome na tena yote. Usanga muri ibyo ngibyo. Amahali utajikuta hapo. Kuvuga ngo naho ngaho ubarizwa. Ni hapo ambapo unafahamika. Twatanze urugero. Tumetoa mfano. Ubu bugingo twavuze. Nafsi hii ambayo tumeongea. Bugomba kuba buyobogwa n'umwuka. Lazima iongozwe na Roho. Cyangwa na kamere. Ama iongozwe na Paulo aravuga ngo dore. Paulo akasema imirimo ya kamere iragaragara. Kazi za imirimo asili. Ni asili. Kazi za asili zinaonekana. Cyangwa se Biblia z'amahanga zazimwita ngo n'umuntu wa kera cyangwa se utu wa kale gucyo. Nuko nkoze zigenda zimwita. Ni umuntu wa kera nyine wa undi wiriya kuri Adamu nyine Yesu. Ni mtu wa ni utu wa kale. Bwana sifiwe. Amen. Nukuvuga Paulo aravuga ngo Paulo akasema ya kwamba umuntu ubugingo buyobowe n'umwuka. Nafsi ambayo inaongozwa na Roho. N'ubugingo buyobowe na kamere. Na nafsi ambayo inaongozwa na utu wa kale. Uzabitandukanyiriza ahangaha. Utatofautisha hapa. Aravuga ngo dore ubugingo buyobowe na kamere. Akasema ona nafsi ambayo inaongozwa na utu wa kale.
dore imirimo ya kamere iragaragara niyi gusambana usharati. ni gusambana uyobona kamere. Kiwa wewe ni msharati, wewe ni mtu wa kale. Komeza. no gukora ibiteye isoni n'iby'isoni nke no gusenga ibishushanyo no uyobona kamere. Kiwa unaomba miungu, wewe unaongozwa na utu wa kale. Abo bose bari mu ishuri, bari mu gakono kamwe. Hao wote wako kwa chungu moja. Komeza. no kuroga no kwangana na kamere, kuko nta muntu yoborwa n'umwuka woroga. Kwa sababu hakuna ambaye anaongozwa na Roho Mtakatifu ambaye anaweza kuwa mchawi. Yego. no kwangana no gutongana Kiwa una mafarakano, nimba wangana, kiwa upendi wengine, nawe uyoborwa na kamere, na wewe unaongozwa na utu wa kale. Kwa niko gahunda zimeze. Ni hivyo mpango inakaa. Waburoga, ikiwa wewe ni mchawi, baba ntusatuma ngo nabarozi tukaza tubahungira kuri. Hao ambao tunasema ni wachawi tunakimbilia mbali. No wabandi batonga nabo, hao ambao wanafanya mzozana, ambao wanakataa wengine. Niwe tukumva gusa ni ibisanzwe ni umukristo gusa no kugira ngo ni umukristo. Lakini hao tunasikia kwamba tu ni mshirika. Tunasema ya kwamba ana shida tu ya mafarakano na kuwa na makasiriko haraka sana. Mahali roho amefika anaharibu mambo yote. Bwana asifiwe. Ni shari n'umujinya n'amahane no kwitandukanya no kwirema ibice no kugomanwa no gusinda n'ibiganiro bibi n'ibindi bisa bityo. Ndababwira hakiri kare kuko nababwiye kera yuko abakora ibisa bityo batazaragwa ubwami bw'Imana. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Muonye mirimo ya kamere. Munaona kazi za asili. Kandi kamere ni ingome. Na asili ni ovu sana. Araza kudusomera n'imbuto z'umwuka. Atakuja kutusomea hata matunda ya roho. Nasomye imbuto z'aba bagabo bombi. Nimesoma matunda ya wazee hawa wawili. Sanga kamere igira imbuto nyinshi. Nikakuta asili ina matunda mingi. Niyo ya mbere kwera. Ndiyo ya kwanza kuzaa matunda. Igiti cha kamere na mti wa asili nimekuta niki myembe y'ibaraka niza yeri myembe myinshi wakazugira ukabona kama maembe ya baraka huko. Kabantu babaye muri amushashu reke zauvira, watu ambao wanaishi katika ugakomeza guke baraka huko unaendelea huko. Habaga imyembe wakazusanga iyo Yesu ukazuhambira kubura igiti ukabona imyembe gusa. Kulikuwa maembe sana nyingi hata kamere niyo nasanze ya mbere kwera. Asili ndiyo nimekuta ya kwamba ndiyo inazaa sana. Bwana asifiwe. Amen. Ndagira ngo mwene data, nataka ndugu yangu uyobogwe n'umwuka, ongozwa na Roho Mtakatifu. Kuko numara kuyobogwa n'umwuka, kwa sababu ukimaliza kuongozwa na Roho Mtakatifu ugenga ubuzima bwawe na aongoze maisha yako. Ibintu byose tuvuze, mambo hayo yote ambayo tumeongea bizakugeraho, haitakufikia. Uzabu uyobowe n'umwuka, utakuwa umeongozwa na Roho. Uzaza kuganiriza ku manywa na nijoro. Ndiye atakuwa anakuongelesha asubuhi na mchana. Umwuka w'Imana, Roho wa Mungu azatubwira amakuru, anatufahamisha habari, azatwiyereka, anatufunulia kwetu. Numufasha, ni msaidizi. Ubundi Yesu, vile Yesu Imana uko biteye, jinsi Mungu inakaa. Imana yabonye ko taudi mufasha yodusiga. Mungu ameona kwamba hawezi kutupatia mwingine msaidizi, Umwuka w'Imana akatuandalia Roho Mtakatifu ili atuongoze kwa maisha haya, ili atuongoze kwa ulimwengu ambao tunaishi, na atulinde dhambi, na atulinde na uovu wote, kwa sababu dhambi ni uovu, na tena ukifanya dhambi wewe ni muovu wa Mungu. Bwana asifiwe. Haleluya. Leo tunasaba kuyoborwa n'umwuka. Kwa hivyo tunaomba sote tuongozwe na Roho Mtakatifu. Yesu yabwiye abigishwa. Yesu amefahamisha wanafunzi wake. Akasema jambo nzuri ni vile niondolewe ndani yenu. Sitawaacha na chochote tena. Nitawaacha na Roho Mtakatifu. Akasema sitawaacha kama mayatima, bali nitawatumia msaidizi. Tena msaidizi huo ndiye atakaa na nyinyi. Vile Roho Mtakatifu ndiye tumebakisha naye, tumeachiwa kama msaidizi. Tena nakaa karibu nasi. Tena huyo ndiye anaendelea kutupea ambayo ni nyingi sana kwa Mungu. Haleluya. Haleluya. Tutagera, ambaye inaenda mahali ambapo tutafika hatufiki, akumvikanisha ijwi ryacu, na anafanya tusikilike huko.
Bwana asifiwe. Amen. Umwuka w'Imana azazamura amasengesho yacu. Roho Mtakatifu anapandisha maombi yetu. Anafika huko kwa Mungu. Agatambuka ibicu. Hata anapita mawingu. Akarenga inyenyeri. Hata anapita nyota. Akagera ku mutima w'Imana. Anafika kwa moyo wa Mungu. Na anafahamu mambo ambayo Mungu anafikiria. Biblia inasema kwamba wanaongozwa na Roho Mtakatifu. Ngo nibo baza bamenya gutekereza kw'Imana. Nasema kwamba ndio wanafahamu kufikira kwa Mungu. Kamere. Ngo tashobora kumenya ivyo umunyamuka atekereza. Asiri hawezi kufahamu ambayo mtu wa Roho Mtakatifu anafikiria, lakini mtu wa Roho Mtakatifu yeye anafahamu mambo ambayo mtu asira anafikiria. Ndio sababu tukiingia tukihudhuria kidogo, Mungu anawafahamisha mikutano ambayo imefanyika nyingi, na tena Mungu hujawahi kufika huko. Ni Roho Mtakatifu ambaye anateremka kwa watu, tena tumeupewa sote, isipokuwa tu tumsomeshe. Lakini ukimtafuta aza kwiyereka, yeye anajifunua kwako. Nukuri aza kwiyereka, kwa hakika anajifunua kwako. Tacho twoshora muri ubuzima twayewe n'umwuka w'Imana. Hatuwezi lolote bila kuongozwa na Roho Mtakatifu. Yesu abwira intumwa. Yesu akafahamisha mitume. Nimugende Yerusalemu. Enendeni Yerusalemu. Ariho mutegerereza. Musubiri huko. Zabohereza umwuka w'Imana. Nitawatumia Roho Mtakatifu. Uwo ngo uzabana na huyo ndiye atakaa na nyinyi. Zabohereza umwuka w'Imana. Nitawatumia Roho Mtakatifu. Ubwo muona mpangenda. Hata kama mnaona naenda. Kama basize kifuzi. Mnawaacha kama mayatima. Zabohereza umwuka w'Imana. Nitawatumia Roho Mtakatifu. Uzabashoboza. Na huyo ndiye atawawezesha. Mulimo w'Imana. Katika kazi ya Mungu. Uzabasindisha. Ndiye atawafanya mwe washindi. Ndiye atawapa ujasiri mahali ambapo hamungekuwa na ujasiri. Haleluya! Haleluya! Asifiwe sana. Umwuka w'Imana azakora. Roho Mtakatifu wa Mungu anafanya. Azatinyura. Yeye anapea mtu ujasiri.
Uwo mvuze arahari ari hano muri Kenya. Ni kwa sababu huyu ambaye naongelea anaishi hapa, ako hapa Kenya. Muulize. Bwana asifiwe. Asifiwe. Ndashaka kuvuga Imana. Nimetaka kuongea jinsi Mungu. Muka w'Imana azadugushize bw'Imana. Jinsi gani Roho Mtakatifu anatufanya wajasiri. Aho utofa kugenda. Mahali ambapo uweze ukafike. Ubwenge bwawe. Hata na hekima yako. Ariko kubera umuka w'Imana yaguteye. Lakini kwa sababu ya Roho Mtakatifu anakuongoza. Kuma n'umugabo ukomeye. Unasikia kwamba una mzee mzito. Unaamua unaenda. Bwana asifiwe. Asifiwe. Abayumbe kujya bazakora ibintu bimwe abantu bakabita ngo nabasazi. Waombezi hivyo wanafanya mambo moja, watu wanasema wameruka na ibintu by'Imana birenze ubwenge bw'abantu. Tena wanafanya mambo mazito sana ambayo yanashinda akili za wanadamu. Hujya ati muone umusazi vile mwenda wazimu. Muyandi magambo kujya mwisi yiwe. Kwa maneno mengine kwa ulimwengu wake. Si umusazi. Si mwenda wazimu. Azabona ari umuntu muzima. Yeye anaona ni mtu ambaye anakuwa. Ahubwo waza yita umusazi. Yeye anarudi anakuita wewe ni mwenda wazimu. Yindi si nyine yiwe. Kwa sababu anakaa kwa ulimwengu wake. Irenze imyumvire yacu ambayo inazidia mefikira zetu. Bwana asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Reka dusoze adufasha kuri 22. Tutamatisha kitusaidia kwa 22. Muri ico gice cya 5. Kwa sura hiyo ya 5. Ariko rero imbuto z'umwuka n'urukundo, n'ibyishimo, n'amahoro, no kwihangana, no kugira neza, n'ingeso nziza, no gukiranuka, no kugwa neza, no kwirinda. Ibimeze bityo nta mategeko abihana. Amen. Amen. Yesu ashimwe. Bwana Yesu asifiwe. Tugana ku musozo, tukielekea kutamatisha. Imbuto z'umwuka, tunda za Roho ni zikeya, ni chache, ariko zifite indangagaciro zikomeye. Lakini ni nzito sana. Zifite indangagaciro zikomeye. Na kwamba ni nzito sana. Umwuka w'Imana ari mu buzima bwacu bavandimwe. Wakati Roho wa Mungu anakaa ndani mwetu, aza turemera indangagaciro zikomeye. Yeye anatufanya watu ambao ni wa thamani sana. Aza twigisha. Yeye anatufunza. Kandi ibintu biroroshe. Na tena mambo ni rahisi. Abantu buriya nyakwigendera Pastor Kamburishi, marehemu mchungaji Kamburishi, niwe wigeze kutubwiriza Bukavu. Amewahi kutuhubiri hapo Bukavu. Arabanga abakristo, abantu bazavuga ngo Ukristo burakomeye. Akasema ya kwamba watu wanasema ya kwamba Ukristo ni mgumu. Ngo bwarananiranye. Anasema imeshindikana. Ngwari kibaza abona ko butananiranye. Lakini yeye anasema ya kwamba hajaona kwamba imeshindikana. Wahomba azabona kuko bwayoberanye. Bali anaona ya kwamba haijaeleweka. Buriya Biblia igizwe n'amahame. Vile Biblia inajengwa na amri. Reka kwiri gusenga ngo Mana mpereza urukundo mpereza iki. Wacha kushinda ukiomba Mungu nipe upendo. Bwira Imana iguhumuka w'Imana. Ambia Mungu, fahamisha Mungu akupe Roho Mtakatifu. Umuka w'Imana naza muri wewe. Roho Mungu akija ndani mwako. Azera imbuto. Yeye atazaa matunda. Kandi zo mbuto. Tena matunda hayo ni urukundo, ni upendo, na amahoro, ni amani, ni kubana n'abantu neza, ni kuishi na wengine vizuri, ni kubanira abantu amahoro, ni kuishi na wengine kwa amani. Bwana asifiwe. Amen. Ubundi umuntu wakijijwe, bila mtu ambaye ameokoka, ikintu kigomba kuturanga, jambo ambalo linatakikana litutambulishe, kurangwa n'urukundo, lazima tutambulike kwa upendo, no kwihangana, tutambulike kwa uvumilivu, tugakunda abantu bose, tena tupende watu wote, bali tupende na wenye dhambi. Hata Biblia inasema ya kwamba sisi ni nuru ya ulimwengu. Sisi hatuwezi kuwa nuru, sisi hatuwezi kuwa nuru ndani ya giza, na tena tunakimbia giza. Haleluya. Amen. Dukwiriye kwegera abantu bose, lazima tukaribie watu wote, tukabegera abaremererewe, na tuwe watu ambao abatawe, abategera, hao ambao wametupiliwa mbali, twebwe tukabegera, sisi tuwakaribie. Ubwo nitubegera, sababu tukiwakaribia, ndipo umucuri muri twebwe, ndipo nuru ambayo inakaa ndani mwetu uzabavira, itakuwa nuru kwao, nao bakabasha kuzura umwuka w'Imana, nao wajazwe Roho Mtakatifu, tukabasha kuzabageza mu ijuru neza, na tupate kuwafikisha mbinguni vizuri. Haleluya. Amen.
mureke mbasabe duve hasi Cha niombe tuinuke sote. duhamagara Imana iminota mike. Tumuite Mungu dakika chache. Tubwire Imana ngo Mana, Mwambie Mungu, ngwino ube mu buzima bwanje. Kuja ukae ndani ya maisha yetu. Reka Mwuka Wera ture mu buzima bwanje. Acha Roho Mtakatifu akae ndani ya maisha yangu. Mwuka w'Imana ayobora ubuzima bwawe. Roho wa Mungu aongoze maisha yangu. Kandi duhinduke bavandimwe. Tena tugeuke wa ndugu. Muri y'abantu batahindutse. Vile watu kama hawajageuka. Bazaba n'umutwaro kwitorero. Hata wanakuwa mzigo kwa kanisa. Ni itorero ryababwira ngo mukore ibi. Hata kanisa likwambia mfanye hivi. Mubikore. Hamutayafanya. Kuko ntabwo mubyumva. Kwa sababu hamuyaelewi. Kwa sababu kama hakae kwa roho. Azayumvira mu mubiri. Yeye anasikia kwa mwili. Agakora analysis. Anajaribu kuangalia. Ibi ngibi babakora. Anasema haya ambayo wanafanya. Ibi ngibi ukazurebera umurimo w'Imana mu muntu. Wewe unaona kazi ya Mungu katika kwa mtu. Turebere mu Mana. Hautauona kwa Mungu. Bwana asifiwe. Asifiwe. Ariko iyo ubagwa n'umwuka. Lakini kiu unaongozwa na Roho Mtakatifu. Umwuka w'Imana azaguha amaso y'umwuka. Roho Mtakatifu ndiye anakupea macho ya Roho Mtakatifu. Ibintu byose tubirebera mu mwuka. Mambo yote tunayatazama kwa Roho Mtakatifu. Umurimo w'Imana urebera mu mwuka. Kazi ya Mungu tunaitazama kwa Roho Mtakatifu. Itorero rirebera mu mwuka. Kanisa tunalitazama kwa Roho Mtakatifu. Abashumbu barebera mu mwuka. Wachungaji tunawatazama kwa Roho Mtakatifu. Abakristo mukabarebera mu mwuka. Washirika tunawatazama kwa Roho Mtakatifu. Mugenzi wao ukamurebera mu mwuka. Ndugu yako unamtazama kwa Roho Mtakatifu. Abaririmbyi ukabarebera mu mwuka. Waimbaji unawatazama kwa Roho Mtakatifu. Ubarebe kama abana b'abaturanyi. Usiwatizame kama watoto wa jirani. Bigeze kubaza Yohana ngo ese witwa nde? Wamewahi kuuliza Yohana unaitwa nani? Yohana akababwira ngo ndijwi ry'urangurura. Yohana akasema mimi ni sauti ambayo inasema nyikani. Twibwire neza ese witwa ni wowe Eliya. Wakamwambia tujifahamishe vizuri Eliya ama ni Yeremia. Amazina yiwabo n'inkomoko yiwabo mu Israeli. Taka waambie majina yake vizuri. Ariko bakababwira ngo lakini yeye anakufahamisha kwamba mimi si huyu ambaye mnanifahamisha. Mimi ni huyu ambaye ni sauti ambayo inasikilizana nyikani. Mimi ni sauti ambayo inasikilizana nyikani. Kusema kama mtoto wenu. Lakini mimi ni sauti ambayo inasikilizana nyikani. Mambo yote tukiweka kwa Roho Mtakatifu. Tutatizama kwa Roho Mtakatifu. Tutafanya kwa Roho Mtakatifu. Tutasikiliza kwa Roho Mtakatifu. Kwa sababu Roho Mtakatifu akiteremka ndani ya maisha yetu, yeye ataongoza maisha hayo. Tena hataiongoza vibaya. Ataiongoza kama vile mapenzi ya Mungu. Baadaye tuwe tumetamatisha jukumu zetu ambazo zimefanya tuitwe huku ulimwenguni. Bwana asifiwe. Asifiwe sana. Kadusaba umushumba mukuru. Cha tumombe askofu aze atuyobore muri risengesho. Apite tuongoze kwa ombi hili. Tubwire Imana bavandimwe. Tumwambie Mungu. Kandi mureke mbasabe mugira umutwaro. Tena wacha niombe muwe na mzigo hii. Imana uzibwira ikumva. Vile Mungu anamfahamisha nasikia. Imana uzigumukana. Mungu kabisa unafanya jambo kwa Mungu. Imyigaragambyo ifatika. Kamisi unaweza fanya maandamano. Kitu naza nsengera numva kirandembeje ko imyigaragambyo. Nimefanya maandamano kabisa. Ukuntu bije ndavanga Imana ngiye kwigaragambya. Nikamfahamisha Mungu nataka kufanya maandamano. Nikafanya safari ndefu. Masengesha ambabaje. Tena nilikuwa kwa mambo ambayo yananihuzunikisha. Na mvuga gusango ndigaragambije. Nikasema nafanya maandamano. Ndigaragambije. Nafanya maandamano. Nafanya maandamano Mungu. Nafanya maandamano nikatembea. Kukapita wiki moja. Wiki ya pili. Mbona telefone. Nikaona simu. Umuntu arampamagara ndagenda twicarana. Mtu akanipigia nikaenda tukaketi na yeye. Wewe naramubwira ngo ushaka iki kintu. Mwenyewe akanifahamisha kwamba unataka kitu hiki. Ndagishaka kuko naza ngisengera. Nikamwambia naitaka kwa sababu nilikuwa naiombea. Aramubwira ngo hoshi tugende. Akaniambia twende. Arakitsingiriza. Akanikabidhi. Bwana asifiwe. Asifiwe. Mbona ubuhamye iyo wagumukanye ubuzima bwawe. Ukifanya maandamano kwa maisha yako. Imana izihindura ubuzima. Mungu anageuza maisha. Iyo duhagaze mu mwuka w'Imana. Kiwa tunasimama kwa Roho Mtakatifu. Tuzaturema. Sisi tunaumba. Tuzadutegeka. Sisi tunaamuru. Tuzatubwira Imana igahindura ibihe. Tunafahamisha Mungu anageuza mambo. Tuzatubwira Imana ikarema amasezerano. Tunaambia Mungu anageuza abantu baza bijango reka ndebe nguko Imana izomvuga. Kuna watu wanaketi wanasema acha nione nisubiri nione Mungu atanisema nini. Hari ibintu Imana izirema kandi bitari bihari. Na kwa pia kwa uhakika wa Mungu kuna mambo ambayo Mungu anaomba. Na hata kama nimesema mimi. Biblia izivuga risipa muza umusoma. Biblia inasema risipa. Risipa ngo bamaze kwica abana biwe. Walipomaliza kuua watoto wake. N'abavandimwe be. Na ndugu zake.
ngo yaragiye yicarira intumbi zabo. Ameenda kaketi katika karibu na maiti zao. Ngo kuva mu isarura. Kwanza kwa wakati wa mavuno. Ngo kugeza imvura iguye. Kufikisha wakati wa mvua ya kunyesha. Wachana umurongo yicara ku rutare. Akaweka moto kabisa kakaa kwa mwamba. Yeye akakaa karibu na Kristo. Kuko abo bantu bari bishwe n'umwami yari kwirukira. Kwa sababu watu hao walikuwa wameuawa na mfalme ambaye amekimbilia Daudi. Daudi ndiye alikuwa mfalme wake. Tena ndiye alikuwa amewafanya wao. Lakini Siba akasema hata kama iko hivi, kuna mambo ambayo naweza nikakaribie, ambayo iko juu ya Daudi mfalme, ambayo iko juu ya watu ambao ni wazito wa Israeli. Nitaketi kwa mwamba huo kufikia siku ambayo hazitakuliwa na ndege. Mimi niziheshimishe. Wakati ulipofika kwa sababu ya kuhudumia, abantu bamenya makuru ya Risiba. Watu wakafahamu habari za Risiba. Baragenda ngo agera kwa Daudi. Wakaenda wakafika kwa Daudi. Wamaze kugera kwa Daudi, Daudi ngo arakanguka. Walipofika kwa Daudi, Daudi akaanguka. Uko byagenze. Akasema ni hivi imeendeka. Wakanga itegeko. Akatoa amri. Habe ngo na Sauli na Yonatani. Hata Sauli na Yonatani. Ngo bari batarabashingura bucubahi. Walikuwa bado kuwazika kwa heshima. Akasema tangu sasa. Tuanze kuri Sauli na Yonatani. Tuanzie kwa Sauli na Yonatani. Tunamukulikiza baba na baba. Baadaye tukuje na watoto hawa. Baadaye muwalete tuwazike kwa heshima. Huko kwa nchi yao. Wakati tumehudumia, tunahudumia, tunapewa mambo yetu. Lazima tupewe. Mungu anatumbia ahadi ambazo hatukuwa nazo. Omba Mungu akupe nguvu za Roho Mtakatifu. Karibuni mchungaji. Mwami Yesu Kristo, urakwiriye cyane. Mana data batwisuri mishuru. Iyo tukwisunze ushobora turanezerewe Mana muri uyu mwaka. Ndagushimiye ku ijambo ry'Imana ryiza. Reka umwuka w'Imana amanuke hagati muri twe. Reka umwuka wawe abashe kugendagenda muri twe. Turanezerewe kuko ari umwuka wawe abashe gukoresha zo kuba imbere yawe. Kubera ko ndabizi ko umwuka azakora kwishimira muri wewe Mana. Ibyo kamera adashaka. Kandi umwuka dukeneye umwuka w'Imana aganza mu mitima yacu. Dukeneye imbaraga twahawe kumufasha ibyananiranye. Dukeneye imbaraga z'umwuka zibasha gukiza ibirwara. Niwe twahawe zibasha kuduhesha ubwama. Dukeneye imbaraga z'umwuka zishobora guhindura ubuzima bw'umuntu. Niwe twahawe umuntu wari mu byaha agahinduka kandi mu buzima bw'umwuka wera. Niwe uzadutsindisha muri twese abatunaniye. Niwe uzadutsindira itegeko umwuka wera muri twe. Kandi azatunaniye kureka umwuka wera we wino uture mu buzima bwawe. Ijambo ryawe niko ritubwira ngo tugomba kwakira umwami kandi nk'umukiza w'ubugingo bwacu. Icyamba kugira ngo umwuka wera abashe gukontorora ingingo zose, akontorore ahantu ariho hose, kugira ngo abashe kudutegeka. Twebwe ubwacu ntitwitegeke, ahubwo dutegekwe n'umwuka wera w'Imana. Abapagani bari hirya no hino ku isi, uhereye abari hano bumva ijambo ryawe, barya bose bagize igihe bazerera muri kamere, barya bagize igihe bumva inyigisho zitandukanye, barya bagize igihe bumva amajwi abahanira kwihana ariko ntibafata imyanzuro. Uyu munsi wa none turasaba kugira ngo umwuka wera abashe gukora akazi mu mitima y'abera ndetse n'abashera, kugira ngo babashe gukizwa bemere kuyoborwa n'imbaraga z'umwuka w'Imana. Urakoze data, tugize neza, cyubahiro n'icyaha mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Murakoze cyane, Imana ibamubarikiwe sana, Mungu awabariki.